Keseorang People's Movement kabalang kecinya Trailang joki Hindu tu kisah dulu mapa Mizoram. Kalau jap dia ke election, haka jala Mizoram, haka dia nyobot kepada permenah mentah kasngi. Kat adu ba ai kan ka khobor, haka jala Mizoram kepada sapungut ke meli, ka set PM kalau job R4R teli, kat ba ke MNF ka job kendai teli, ba ka Kongres Pat Nyau teli, BJP iway. Kumta ka set PM, dalam ka yai baik kumni kumpa ka pau haka leads kala banyak tahu ya ka sarkar ka bertemai, haka jala Mizoram ka ba baros ka talabat, ada ka seng MNF. Beliau, saya ketoi.